Empani se Abu Akwantu baby ato agye se ono ara onamfio chechechecheche won so prepare baby na wakope baby na ono ato obra enye wara wabo de bia meka se sukua ne moto ye me de ene infantiman school o se obra enye wara wabo ene abraba ye bo obi mo obi broni say life is not infectious or success is not infectious ene me manager intins me manager me proprietor there be entisaden aje won so mia wani na obo obra enkwada abre mu no oba ni nyina no akwada obeto ka ne mpani se onama no bisa ka taibo abrabo no bebo a obehunu se obebo nei wohwe se agua na betena so yi a nye agua kitwa aje wabo bra so ani factor broni se worth emulating a obi hwe obrabo no so bo na yiji a na amwa betena asenti bisa ho se ekina bi obenya kwanya betena konwan so bia na anasa wo de bisi basa wonamu bia kade bodamfo wonamu bia baby abrabo betu bia na to wana enne yetie yeye eye Osuodumgya Otutu Ababio a otoso anum adukrom okre pompo adukrom hene ene na daroma na waje anoba se one beba beka na brabo mu nsem anya hwe kra no ebetufo ebehye unkran uni pani a yesidue nanso obi tu ni bafo a na de bia to kotodwem nanso ode bɔ bra ene ite na Ababio yen enti bomode ayi wasum na etie fa pen na fa paper na onso so o chocho o joto e de to na wahunu se yefri baako ena ya komienu ufiti Paul sia empani se moja ena eba nana adopo wadaruma onaso yemoachi yeja nana ye ho yo me pa ochewo until weti me yo bale thank you me bale nana ala pay me sa aka nana ena ye be bon komo nana ye mo akwa ba na edikan yeja yo na edikan so ye da se papa se obreshi se ye nim se dwuma se mu ra wo fa wo ko wo ba nanso bretentini a oni di kasasi se meba na ebreso so di ose ayo ye da se pa nana ye be free ase no ene de inimni asi Ghana me no kasai na no branch no gina TV so bobo na ye nyina ye boje so no ye Christian atu twasam oda keteso and also that come it was State House in Ghana yo kakrakra na eja na kwan em say Turkey earthquake be what ye yanti asem de na nyina nim say ebi ebenya na kwan na bi wadi dem kakrakra aja obena na mo nanso enya ne ye pe na ye nya atu antimi ma medru fie enkwamu na wadaroma badru ye na wo yo hene na adehye odehye ba akwa da hoyi na wadaroma ede na wo a obeka de afa atu ne na yie ene abusuane adofo yetie o yo medase migira adukroma na mu gira nananoma na mu ene okre mpanifo na mu ema mu nyina chi eyo Command Radio madwuma yefo ene matiefo nyina nokre ne ayete ye no anya asem de nanso yi Nyankopon obo yen ba wiase no obowo ka ye ho obi ni ho a watena asase isu a sebio wadane bo ye nyina owu esen ye nkomu ye hwe metu se lakra onyi na ofrimu owu no de egu ahodo bebre na eba na yera ho eba na eya asase wuso ya krisenachu efemu ede hwe ne nkwan ye nyina yenim ye hwe Bible mu a Nyankopon ma bisisi ye ema nipa bebre toye ye hwe kwan a asomafo ni bimpo faso wu ya ebi yetwa omuti ebinom ye che om dadese mu ebu ni yewsi omuti ase ye bɔ masendua mu ebi nso yare de omkɔ eni owu de ewo kwan a obia de ne de bɛkɔ na ye Christian atwu de no kware etwa ye nsunu mu kura eso obia na anwe ho se saasem yi ebeto abrantie yete ye no ne yesi o ye hu no me mitie France 27 eti international news omo ka se o ye hu no hospital enti akire ye beti se no kware wa free mu no na ya de a eya na megina adukroma na mu egira okra na mu ama abusua ne ya kokese so omo nchichi omo re ewom so obia beko kwan ya Christian fa so kwan no areho bibiri na Onyankopon nankasa enenim ena ye manema ebise yankasa de ne aye prepare no yensanka na mu gese ne onyamepe enu nti mesre busua no omo nchichiro mo re
na omo mpaye se ne kra na eti ni mu a enwu no onyankopon be siesie baabi ama kra no na kra no akonya baabi pa atena na yenya ye atiasefo de ye behwe na enekosi kina no yegya yinua no kra eninti mema ye nyina adue Ghana man ye ma Christian achu yako na pe das ene wanu hwam samaka na anya bia onya kwanya hia ne pe one ne dimpu pen ya mo mpu da na ne board ye hoye na okay kan ese na do ye ne na ye mi ya no ye no otiti bi metiti bebre prison for na oyi o mu fi prison mo nwuma ne ade school dan a okosi woni kromu a ohwe school dan kakra nka obe commissioner odi fi mu nyina no nyina ye di ho adanse eyare ho empenisa enso abanisa me no kase na ubre ye be fa abre no be se minute be mienu ya nam sifo m kopie mu wo State House aba homa ne so ye no be kasa ne atie ne ekoso ewo ho kwame bosa di anapoti aka kwame mu achi chama na pe beto nka me so no mi je oso ya mu bibi akwa ba so be fie mu okuma 97.1 so anopay men on kasa dia na ese mi the forecourt of the State House and also no awo enkanmemu ana yenu Barima Christian Achu Chasam ono former Black Star player and so no ene newu na se niwu som no and also painful asise se embra so na saman yenu beka ya na say in the month of February ana yenu Christian Achu Chasam onum so born club football and so na wataki e mabobo kwa ni the entire score and no fofie antoata na wagwarabam ene ya torencham epic esi no yenu Christian Achu Chasam and so ekokaya ono so no efimo painful nsisei amene ene no wariye na yi mpimpia ameno kasei abepimu ewo ha eno so no dwumadi no erekoso papa nti sama na no pedi na the forecourt of the State House no ho ana ene so no of my radio yanso ne aba abepie kwame yebeda se ene preliminary report ade man se woni DJ Zigipi the indefatigable ene mo bo adwuma yamfoni a mo de ba ne video ahodo a mo de ba kwame ukoye che se ne oni mi kan ampania pani nua ne ampa se achu ene dada kam ene osiwa etwagu okuma Facebook page yana chairman maybe pimo ha maboto na nipa no bebere se sevi da so ana se den but ne yebi primo ha no no kwari yenu Christian Achu Chasam ampani ampa na ni ni ampenti no ene Christian Achu Chasam ampa onka asefun bi ma ono so no twedi ambonyankopon atonsa e dia friend nteni ubi otie no betima kwa live on Facebook Okuman Radio 97.1 na fin so no wako share video no eda ho sampa yenu ya no eda kem na ene so no asojafo abon ho ban esia na won atwa no esia na adofo aka adom ene Ghana man yenyina ye wa ha na resu yenu ya no chairman mobo me pie mu ha no kra no many atata ni sua enesa ohwe ni peba ebusua ewa ha na chairman na Amanfo bebisa say the painful ben and so be pim ewa ha meka chose ni the former president of the Republic of Ghana and chibia ono so no ebedui ono so no watimi akwakohwe yenu Christian Achu oda na ada kem ebusua ewa ha sanso na eni asofu akukudam ewa the former players of the Black Stars eni menwo kojo asamwa ono so na wa ha sanso na former Togolese international Emmanuel Sei Adebayo ono so no abepiemu ewa football personalities no and so wa ha na chairman pimpin ya na yetwen and say the president of the Republic of Ghana His Excellency Nana Addo Dankwa Akuffo and so abepiemu ewa ha ono so no abehye nua na tinsu dwumadia aka no and so no atumi aso kwame me no kasa emfoni ana se hwetwam mfoni amode brand video no ya hu se shew Adebayo no na ho akita ne pesi ya ne kwame onam munu hu yare ho papa kwame bambon sem te sen bambon sem ukoye say chairman yaka security na bambon sama meka si ene ejana nan so ye papa o she the Ghana armed forces military or ha the Ghana police service national Ghana National Fire Service also ewa ha prisons also ewa sanso na the ambulance service no also no wa ha na chairman security no oreba esase and so no edifeye rich horma junction no so ana and so ubu careful abi wure mo State House no ho
ana security no esase efi ansa ne nei ubepumu aye entrance of the state house and also no the Ghana Armed Forces ewo ha police service ewo ha wo be hwe say protocols ni na watuma fam ansa na wawuram wa ma accreditation ya na wo media person no enya de obewuram although open to the public now so no e bambo ho nsemuti no e say wo hwe na mentem ho ase anasa to renche bia enso no enkosi nti chairman eba ne bamba meka say was sort of papa yipa Ghana National Ambulance Service ha one so no be say very yom and so be koso sabi obi anu sukotim na anu so watuma hwe ama ono so no ne ho atuma tontin chairman eba ne security and say bamba ho nsem dia meka say na no pay ubepumu area ejina na nso pa Kwame enyem nwa sanse baabi amampani beko bia na security zone ena mpotamofo ehokra na sanse parliament ni ade wonti no yagitum na Kwame anya bia yekeka fu ne kama dampan oba na ni kunu da form ne mba no Kwame wani ahye so ho chairman no kware na Ghana fududu na bisa si obia na woche da sebe ye hu no ewa se na eyimpo obetimi abeba na chairman no kware nra na me monitor adwumadi ni papa na Okuman radio so no yema ya reporter enso kosiemu enso kutoka international reporter ese ono so na monitor chairman Christian Achu Chasam na yere Mrs. Chasam na otase down our Ghana as late as 10 p.m. Ghana time 10 p.m. Ghana time anebra eneno Mrs. Chasam Christian Achu na yere enso no esi form enso no awaye kutoka international airport na chairman anope BPM ha mobo obia no ewa ha ne mma baasa won so waka ne ho no enso no ewa ha wonyina ene ebusuam ewa ha na obia no ne papa enso no edi na eba sanso na nunu abia enso no eka no a won so no abeprim ewa ha ene ebusuam won so no wo Newcastle ewa ye UK Mountain so no won so no etimeka no ho eba chairman na obisa me ne Mr. Chasam Christian Achu eye na yere no one ne mma ene ebusuam ene won so no wa abeprim enso no ewa ha na chairman people am no ka say ade ya maame Gazali ono no MP anso no ewa futu senya ono so no atima bepuem ha ono so no echichia mpimpin amedo ka say nti chairman ara wosam ane say ane Christian Achu ni abia ane achupi yes ane kebe so achupi say wa achupi ana yes ono so no ewa ha ohwe osun na chairman ordinary sa atuniti na otwajajo na osukunim na ocean questions and some of these ye ntafo ne ye bai den anamenua no ekọ ejame say mobo papa enyo no nko nunua no maka Collins mo enso ewo ha wonyira no ayebosa sabe wonso wosi ha wonso wetwa ejajo chairman mobo onipa ensahwe wo hwese ne busia amempani kase unia onyonkromu abodi nyira enye omtiwa no msa chubo bola no msusu omtie konokonos yenuani enei breachia bomb ye tomase eyareho eya anpai nana odumgya Osuodumgya Otutu Ababio nana du Twumhene waba wakasa pa owo bia ya na atuwo ya sanse ebi wo ho ejabehye no obi wo ho obeyare awu obi wo ho ebenya kwahia na atu akwahia de eyareho pa yenya na kan peni sei ena abane sei Kwame footballers no anya bia GF panin wo hunu so na mo bia na se obeduru ho chairman people am no ka say the Ghana Football Association president Kes Adu Timono Kreku ewa ha Sansana Mark Ado ono ana vice president Edma F no ewa general secretary and said the Ghana Football Association Prosper Harrison Ado ono so no abipuemu wa ha ba chairman titi am no ka say his excellency for the Republic of Ghana Nana Ado Dankwa Akuffo Ado ono so no etimi aba ohwe motorcade no edianim eba Sansana the Ghana Police Service and so no etimi edianim security services no aro na protocols no senia onim so omanpanini Eriko baby and as sorry baby eteno and his excellency and so no edima waba na se kom we enye pimpo bia kom mana his excellency and so edima ono so no abepremu ewa ha say etrel say his excellency na Ado Dankwa Akuffo ampa ne rafo owayim ne de se ne dofo ne ba Christian Achu ada form kom ana ne his excellency na Ado Dankwa Akuffo president Edma the Republic of Ghana and also no wabepuemu ewa ha ene no orisi form na onso akọ na wakọfo enegwa na wasena se na ebusia so no ono so no etimi akọ na wakutia on simpempen ya ana his excellency president of the Republic of Ghana his excellency Nana Ado Dankwa Akuffo ono so no Ababio
Kwame yebeda se na yemisa se yeka ne se nyina no watimi anya kwanya dem so do accreditation kita mo amode koye watimi anya kwanya aban amu no chairman amu no nokware yetimi akwafa wona wo hwebra edu ana yese na akasimanu pepepe na eni no amu a yese general public na be fa wono na wa close is edu a akasimanu ma wa close na nyame adom yetimi emi ayeni fa ho wo twempempe bia mi gina na yese mihu amu no pe amu no mihu no director anya se obi ba betu manim ana obi kwa akofa baabi abesi baabi ba chairman se na me kan his excellency eni ono so akwa akofa emu no ho unim so na commander in chief of the Ghana Armed Forces and the military and Ghana Armed Forces and so edin security service chairman edin etia na say osoro papa na me say DJ give so airport adwuma ono so na ewuram ono so no video bibia bepam ya ni nyina bepa na say ye de aguo na atiefo so no esma hwe simpempe amedoka say chairman his excellency ana wawuram a ono so no fa emu no ho the Greater Accra Regional Minister and so Ekaumbia on and so Eko Wonyina kwa kwhwe mu no sojafo akyere media no so bia and say enyina baby area ma wotigina no owana obia so no enyina na his excellency and now the Danko Akuffo and so enya kwan na afi so onkohwe ne de se Christian Achu Chasam his excellency akohwe Christian Achu evia and is orko na afi so wakotena se na dwumadi aka no and so no etimi aso chairman Kwame yebeda se na yetwa ne tawni akọ we me ma just 1 minute pe ajebia Christian Paul ana se team no bono say uzi team no bono say Anti-Sport for no Kwame anyebia wo hunu mo ho chairman no kwari ni Anti-Sport team no me hu opanyin bia aye ede no Christian Achu aye ni local manager ana secretary ono ana ne be bai me hu no omebi bisa no just say why busy kakra on to be any ending come every firm so na Christian Achu ni foreign aye manager ni din enso ani Murat nso no awo Turkey Murat awo ha ono so me hu ni say ono so no etia is no kwari mu me mfa mani ehu Anti-Sport representative bia awa ne mo no Kwame mesra wo unhu ye na yesi otwe ankogwa ne ngomakọ anya bia Anti-Sport for flag bi eboba bi Anti-Sport for just bi de begu adaka ne so se dama bia nim se munye maso akan ken Ghana flag be koso ken GF flag be koso ken Blasters of flag be koso ken Anti-Sport for no anya bia wo nu se wo just bia na tubo no maten no mabibi egu ho ba bi da ba bi chairman no carry me who say Anti-Sport flag etia na mo no carry no wo hwe pictures wo ade Achu atutu so na emu bi ana ose ni jersey ana so wadi asisi pull ups and as backdrops no and also no ha no Christian Achu Anti-Sport jersey no se bia wadi is after Chelsea Football Club jersey and so once wadi sa pull ups and as backdrops no and also no ha so na Newcastle they ha na chairman no kwari dim tana kan no mani hu ya me hu say Anti-Sport representative ya and so no na mo behwe brochure ni ma say ni various clubs of boy ni nyina no obia etimi ade ni tribute na no disem etimi aba and so wan kruchi edu egu humani ma and so no obia be hu na afi so no wetimi akan and so wo Chelsea futuro on the Newcastle Malaga Samson abi Chase Einhem etro on the FC Porto of Portugal etro on the Samson and no Bobo Kwani din and so no area Liganes from Spain etimi etro on the Samson Everton Bobo na afi so no AFC Bournemouth wonyina and so no ewo England and so etimi etro on the Cheetah FC onu so say ewo Ghana ebo edema Cheetah FC on so no one with some and so no ewuma ni nyina no mpanyifo akutire ede agusa ahoma ni mo bia so no ebetimi akenkan ewo ho the chairman no kwaridim mani ehu Anti-Sport representative bia enzo ha yo Kwame anapa yebeda snedu esi ho ni abafie ni abeto aso Obra Akwantu dama bia ebesan atwu aben na emu amanebo bia foforo ababia no wo de abo bibi so si putupura me aso si wo ho na eba yebo ya homa mu na yemefa anapa yeda ni DJ Zigi amukosi enem yeda masi anapa yi dama me dama so fa Kavana na Kwame Amponsa adi head of sports ha anapa yi ene wakwa kopie mu ewo State House forecourt wa ode emu nsem boyen anapa yi ye san bafie na ya beto ya dwumadie so na wadaroma we de
umfo edo so eni nyina mu adwuma obreni afa bi na so eni braba na eni braba ya da si bebre yo na wadaroma yemra wo ha na yemebo enkomo kakra ye kase Osuodumgya Otutu Ababio Otutu anum in private life ansana beso onana no afra mu abesua na wafra abrenwa kese no edi be pa na ye de frɛ wo na ye twa ya ba yi yo edi ane ye de frɛ me Paul Yeboa Konoboa yo Paul Yeboa Konoboa na Yeboa ne Konoboa ne papa di anase de we Konoboa ne ye me papa di na Yeboa ne ye me na ye de me to no oye ene yemisa se Osuodumgya Ababio Otutu anum ena edin no ya gazette amna be se nyesa Osuodumgya Otutu Ababio eye wakonwadin eye me konwadin eno ye onanna bi a obedi akonwa amri bi na eno so kofa na gwa eye konwadin sa na tie yo ye hwe ni sei ona ne hena wo frɛ me na Mrs. Alice Ofosu Konoboa okay ye wo free mu ontiase o papa nso me papa nso ye friend Mr. John Clement Konoboa ono nso free mu kafra ontiase ne wo ye dukrom ni o papa no ma me pa na do amoman no ya say do yi muso kese etisa dada o mam no papa nyina dukrom fo Debi me papa ne fi edukrom na me mama ye ochini ofi achim kwaben yo kwaben de na che say kwaben ufri abomosu kwaben ayi create say akofofom ene ayi banso o nana mahunu ho ho nso sika akọ epiem ho pa o ye de siampa o de sie nana o de sie enti o papa ene free edukrom me papa ne fi edukrom yo me papa na edukrom ane wo edukrom ha ne wo me yo papa ko hu ma me wo no one de ba no ye o chechefo no chira de enti no me no nya chechefo Debi dan papa na chechere ni okay na odi ko hu me ma me wo kwaben no worry no cheche ko mbe settle wo eye edukrom to am no odi djuma ben me ma me no ye trader no ye guadini to ton de ne de woni free de na was not on na otonton isam odi bi nso ye pan no otu brodo meat pie bakeries ne sade manu na no ye ya yo na say me popular pass kan no mutu brodo na offense different o na me na tu brodo nti imagine am the fitting ade no me yi brodo na ma ba mu na me go say me na mfo di machi sa na mo offense pa yo na me fa ne say o ma me no papa ma o to so ahe me na me ka ye me ka chire na timi ode pa ka chire be dito yo oye enti ye wo du krom afi be mu ni 1969 28 December 1969 wow na wanyina ho na efe pa ka chire ye hwe ni sei na unuano no o kan mpanimfo no kan hwane na obeto wo mu me nuano me papa side de me papa di kan wo mani bi mpanimfo ansana obehu me maame okay ndi me maame de one ne wo enso but enso no me ensafi mu kafra emi ekoka 4 na me papa side ne de no obe 5 wo nti hwa ne nyina ye 12 yes ulma ya bema na checheni na odi aguri sa obona papa bibia daddy enti unia pani fa so ma me man pani ne hina pani ni oba your friend Mercy Juliana ansa Konoboa okay na onu achiri ba no de Godfrey Otutu Konoboa okay na no di ho na Ebenezer bia Konoboa yenya yete ase no na mebo yi mobodi no say maka he yakafo ni 7 na kafra sene wiase de okan no wodi ekaye ho ekaye ho anisa na ya hwe ofri suku ase ewo efa he no bekai Nifa secondary school na so ofri ketua mu ayen fri ketua mu mra nursery no na Nifa for nursery ho there be ni nursery but ye hwe primary fri ketua mu mra yo me call Presby primary school ewo edukrom ho na ye medu P3 no na oluma no ye teacher catechist se na me kan no nti ye de ne ko tafo
Yeah, Kotafo na Achimtafo Akukrantumtafo yes. And me koto so ewo Creek Primary School, Kuku Research International. Yeah, primary school. Inti ho no na me call ya me di ko wie P7 na ye international school inti udu P7 and as a form 1 na no city common entrance. Okay. Inti me city common entrance no na me pass ya me de ba ni first secondary school. Year 1981. 81. Yeah. If you na house be na me wo house too. Yeah. Aka school no moto no. Okay, mo moto no. Propatra. I know your Latin word. I say it's a motto. Na all the Bible for my say Propatra no na say obi a sabio ye teto kwampa so na we are still in discipline in you. Discipline. Ma ho kwan entete sa ye hwe ma say. Yeah. Say nipa hwe wa brabo na mo hwe bibie fe. Na ne hwe wo die su yi. Na what primary school no teacher be na kai no e wo Praise Primary okay be Praise Primary teacher for no kai bi. Praise Primary no na me kai Mrs. Ofori. Okay. Mrs. Ofori. What come now tell P3. Oh, but now dear, I check. Everybody dey call one ko aba be chow. Rebecca go some poko. No na me call. Rebecca go some. Okay. Na okotafo no obeka teacher for anom kodi nsawoso no bi ho. Yes, me kai teacher for bebre Mr. Wiafe. Yeah. No chere den. No chere P4. Oho de na enye class teachers. Yeah. To call P4 ho. Yes, me call P4. Na when chere Mr. Wiafe. There be na Mr. Amo. Mr. Amo na Kroboni but no free mu yes. Mr. Wiafe be chere ya de yeah. And I want Mr. Yebojan. Okay. Yebojan so free mu. Ono no fi abri. Okay. But no ye ote cortex. Okay. Kreko ha. Okay. Na Unyakopon pagya we na uko umpani mfie so na udi upa na obedi akonwe obi abe ebi asia wo. Oh yes. Me kai say me hwedwuma so Okoko Research Institute. Enti na Mr. Frimpong, wa Mr. Frimpong kire ma de. Ono koya administrator ewo Creek. Who say Creek no school ni ye Okoko Research de Creek Primary no ya. Enti Mr. Frimpong kire ma de wo ho. Ono me koto no ye fa madwuma Okoko Research and me koto no as secretary na ni ajepa na ni ajepa oh yeah enti o classmate for no a free press bi o kai bi primary no press bi me person do krompa as a ho na o mate ni ohene a o mate for no kai bi ebi wo ho om taiba. Oh yeah. Na Obobia nickname mi gu Osum kakra. Yeah. Na when aka o. Yeah, Oboaya ba ko de Oboaya. Okay. And ba ko so fori botwe ono de ono zo fra himfie wa nti otama metane ni hia. Okay. And Mr. Tete so mini ni hia. And patience anokwachi ono si so UH. Okay. Eji omo ye nkrofo ana meni omo na ti primary school ana. And they are so proud of you. Very, very. Wow. Now, you call Tafu. Who made for no kaibi? Oh, me kaibi. Great primary there. Me kaibi bre. Tema Brusconia. Aaron Brusconia. Okay. My name is what? No, a doctor ni. Okay. Yeah, but no war English. Okay. No, a half caste. Okay. Yeah, no, a very good. Okay. Inti now or you be a no you good. Na me kai break crying. Okay. Break crying. Na me kai said Jima. Okay. And me kai Michael Ofori. Me kai ni pani be break. Na Tafu for made for no tell shebi. Oh, me tell you be pa. Say me koye adwuma o. Say me ko primary school o. Okay. And I'm say koye adwuma o. Okay. Enuti na me share be bre. Obi akonwa ye bi share wo mani age a. Oh, e bi share. No more nickname bi ana. No nickname. Na boss we dey hi kwa baba so. Na nickname no obo no. Uko stand be na ba obetwa ogwan. Enti we dey for the records and all kind say ono so waye gayo yo pen. Na ene we dey akonwa enti ni di asesa kwesha na akobo nickname ni eje ogwan ka so koma radio na mo aboka. Na ono from say Boro City. Yeah. Na you catch them so you catch them no. Na I say say you Boro City no who say midini ye konoboa. Okay. Enti me ka say me woni fa no kware na homa ni yedi kakra. Enti
konoboa no me konoboros yeah me konoboros in a big twa no tia and borosity oh edivia when I say no kre adu krom uba ni fano teacher for be na betom ne headmaster ben obekai yo mbeto Kwame Adum Mr. Kwame Adum okay yeah when Mr. Ofori Mantiao so Mr. Kwame Adum free on Mr. Ofori Mantiao ne be fa kuma okay Jimmy Fio na Ofori Mantiao teacher Ofori Mantiao free hono na Mr. Tego okay Tego nso by no filate yeah okay na teacher for church wa de no oye course ben nifa me arts me general arts yeah okay na it is a geographic kakra and econs kakra history kakra and no abna me ye o and I agric science ni inter science topography no mo ne contour lines ni ade no sedimentary rocks no mo ne pa ye geography yo ni famate for no okay bi bebre teacher yi ochin klaso ko ni family so bi akoto na so na beto so ko jana teacher ochin kane Akuapem headmaster there beyond there ebia na oyo senior am so me panier okay yo enti ebra na wo ni fa na wo ye jog na nya bia omo ma opposition bia na me compound prefect wow that is say free eye leader enye ne na primary school nya leadership role. Yes. And there's a class captain in the Yedini baby. Na Akropong talk at it no. Na me kwa hama iso na wanya huhu bi wa ha. Aya ten waso so be kai voice no be hu nipa ko a ebia wo kasa no a. Me ba cho ye ma wachi. Yaja. Mejimoso. Na what to say? Akopod me ho ye na so nyame ne mompaibo. Yanso ye ho ye pa. No. Arapai na yensa kan fie ha ye no edi komo etoto na no na brabo ye hwe so pa edi amahe wonu wo afini bi amudi anasem bi obeka wa obetimi aka ye ne mentor ye pese be odin ye ne mentor ye pese be odin ne be se na me bia no obeka wa ntika bibi na ntie so obeka wa obeka okay and the borosity na no wuri bago ene no mo edru kakra di o se kabio kan no ene no nyanya voice ni ye and the borosity mami mo na kakra nana what down for Thomas or one in champo oh yeah oh UK nana possible honestly possible also there possible no I don't know of any other say waje bread no be kan ensa eye nana Osuodumgya Otutu Ababio Otusuonum Twumhene wa wunua no classmate nyonko brebo enne na bra boy hwe so pa say emabun ni nchirima no so besua ene na beta na Monday me ko chia ne Ghana so ho hono uko hobi ho yeah me fini fan me san ko remedials wo Ghana na ko chia no sa ho yo obani u chia na wo Ghana sa wonne fa yonko no kanana wasem kakra kire megase no na de se de mo amunim no na na yeli papa and say Owotema is very respectful right from school a very calm person but now I feel so calm no now he was loved by almost everybody and said the muhun is here no he all the time no or a visionary or the BBC in this one be making sure so be focus now I'm making sure say so we pay said that me say be answer na we put me on live me say na mo can leadership nana ye Danny Hall prefect Ganas free on or they call a great college or kwadaso mention am kwadaso say in make say adukro my nyame na yi na amamu say oni mu nyina mu ni in fact ye nyina Ghana for adukro mi ye say why a tourist place nana a visionary I will say obi amfa support na mo bia wo mfa mo na se de be ya adukro man no betum pon na agidin se de be ya Ghana nso fa ntuma pa fira ya ka se adukro mu nso ni nana Osuodumgya Otutu Ababio odi o man nanim no
Nenhwesopa any Odra or minor youth unemployment, making sure. I think he's doing a lot development wise. This year, Dukrum road network in Nana or down. He's working. I mean, say Amanfo in Yahweh, but he's making a lot of contacts there. Maybe say NJBA Dukrum road network in Nana will be in place. Engineer, the American say. Nana de obia penasem ne bon so cherufu ne bon fu basa and the no easily approachable and se me can na ho asem de ani me kan we obia de bia no ne hojo na hojo pai ho de futa nso de na nso ne ho adin na wo yusu fa ngondokwa na emisa se anye bia na bia mun nam no nim so de sie dama bia obedi akonwa be na bia ne ye unhu bibisa se na ogrum ne ho for this particular role ana na one kind that royalty aspect but you could see say who now say na very one can be bisa no can family did come but one can say royalty ni bebam ebia no le na na de take atra de a but na ni ebia no in fact ko Ghana so ko ba bia obia no kunya na ho asemboni go to agree college go ba bia be ku bia asemboni bia ni ba obenya kana na ntino say if you knew and I say at the end they say nyame ni shi ndi na sadie dem say na ewoni mu dada until it was always coming out everywhere he goes. And that the American no, just say, in fact, I was very pleased. In the association in Ghana, all students were all pleased. In fact, now Fatahini and Obedi or my names. I'm very hopeful. Say, Obe achieve a lot, and there may be some say we are here and Kambumu in the year. I think that's the main year. And I'm motive for you, and say Obe can't money in our boom. And in Croatia, he said, "Look, you know, we are the Kaku, we are bit maybe piano. Over and I'm fan support on Anna. Now, a Lucrum, so Nidini, better you know." But no one in a champon and a pay yet that's any other support be doing an ahona. Can be channel from Wakumamu and Newanya Quenya and Nibia Wakuma super so catching da Unya Quenya and Eddie Ubia 80 how you revere and cherish him. Tell us something, let him also respond. Okay. Nana, really, my fan. The American say the Akumapana or that war because he see Ganas. So the open me with me, I'm so far here, my brother Penny, maybe be near. Me too, me come reading, you know, support all my camera. And you know, you shared me up. The American say focus. You buy in now, I buy, and she didn't mean go over that. Oh, highlight a lot of things development. The 2 points. The American say my no focus now go for we have been links or meeting a boy man or my person. So I say na fa Odona we na di kire obi ano fa sa Odona di wani na nse Nyankopon so de ne moa the battle on a Dukrumfo in our special portal. Ama the opposite will achieve be a visions are war for mine whom in our bit me up. Yo, Obani, or one in a champon, and a pay bedassi. Oba Ghana, I have a body afar now also Yanto Tuano Kakra. Now also only clear me a day. Passimo. I Akuffo UK Abontin. Me come meeting me so yo me da massive so openi Thomas one in champion na a mate or Ganas so on screen kushia kwada so ni ade a che say omo abo achepa nana yensi from na yemra we de ko UK yaba sai be o mental kakra o wo na edmental ba kwa tu dan waten waso din ba say what ba bedru adukromu nifa waba abeye of course awie wakopiem Ganas afibe mu ni Ganas
Me free ho 1992. Sabrana Ghana eboa no waye multiple democracy no. As I run so etu free Ghana so ko he. Me ko kwada so agri college. Straight. Oh, na kwada so agri college no kwa ye agri na say ye wo aspect of agri ka be choose. Options so. Ye ko e de na a general agri. Na a general. Okay. But say na say options na ba. Options na ba. Ye general agriculture. Just say we full agriculturist. But extension na ujinam. Veterinary ujinam. Just say add all aspects of agri ujinam. Of agri, yes. Wow. But nana uye sa adwuma nyina anya bia wo so yeku ani bi. Me yeku apa. Mani jiku ya ho evise me old man apart from say na ochra de na oyeku apa nti kuayan de ode ewura mu. Na oye okukofo wo chebi dumase a me kase yeda ho. Moteso kakra. Moteso kakra. Ana wo ba dukuru mu nso a na ha asase ne de koko ne cash crops ne ntimi nya enu nti ebro ne bank ne no ba ne de eno a ne de ye ya ye de support ye ho a ye so ye de boy ye bra nti ye boy eni prepare wafuo mi wafuo oluman de ne wo ho na me ame so ma ye wo ho ana me so pese me ye fuo ni bi o ye pa na bo ye fuo ju nya asase na ju mama asase o mate enti radio fuo ye madansi o we ready ado aba na radio fuo ye madansi fuo so be ye kua no nko de mebo wo na se na if said dodo na nse mpe kuayo omoja ato kuayo no mumu na so ye hwe America iskafo wa America ye kuafo ene enkura kese mo ye kua enti se a how ka so be ye kua mebo because we are common now because ba ko hustler obenya sika no de beto aduane adi na wo aduane bia fu na se wo banchi kakra wo body kakra wo abru kakra na to so de kakra ho a usika no se ho be jo no e na o me na nya be tobi ana ye da se ne di kan Okuman farms jo boy na yenso ye farms na aho ne bi ba ha ne do mobile farms na ye twa ne man no ba ne bi ne di bi ne eton bi na e bi ba himfie na wonso gine fa so ma ho na aye kama enti ba ba in fact ekes pa e ba na wa boy Okuman farms oda Roma that's nana nana abra wo call kwada so agri kudi mfie ahe ho mi di mfie 9 yo ti 1992 3 years but I final year ne de obeba out abey industrial attachment yo indi me ko ho 91 92 na me free ho 94 to from now back Craig back me free ho no and na me year national service e wo Edukrom Presbyterian Senior High School Ochra me ko national service me chira Greek you na ayi the boy ka say me chira no ayi Edukrom Prestek me ko national service to no and be about to me boss kwa Opoku Benson Prof Opoku Benson because now the boys ni senior no me ko no more we me 96 okay 95 96 okay enti ochra de afi na no want to ade kire no so na say adikire no usually no nka first no wie agri college na nka adwuma da ho a okomufa ekoya agri okomufa Ministry of Food and Agriculture and okra ka ho na mama free Ghana se call ho no na afi do ye time no yes afi de wa gise wa akope wadwuma ye time no mu introduce national service scheme ni ma yen ka first de o wie ya na go straight nti na mama ba me krom be kira de ho no nti bi wie ho no na me call Koko Research Institute ekoye adwuma ho tafo and ho Koko Research na the airport na wo ye na me wo soil science department soil science yeah me mo tansase na ma hwensase na ho de ne betimi aye ne srade ahodo e wa asase ni mo ne crop e betimi support no yes we say basically na ho na ye cocoa it is some of the cocoa farms na ya na nutrients deficiency wom to ba hwe obi wo ho a wa ye cocoa no ketwa so behwe na kuku na to apie ntimi nyin e ba sa na che se srade a kuku ni hia na enim enti soil science for your field na ko take sample of the soil ma test ya be analysis na test area say jena mo de ka ho type of nutrient yes ben wo ni ade na advice farmers no na say Ghana koko eko animu ana yenye bi nyi sika na isa oka ho bi pa ye di mo akotempa ana me eko ha so wanya ho wa ha aya atenwa so nso mental ba ko mama ye mo achi anopai me je mo sio so na unpom today ye hu ana duma ye
Oh. Nana wa hunipa kwa okaze. Unya hunipa ko. Minya hu no. Yo, mama emodi ansa na ye nana menta akakra. Wo bibia betimi aka na de aka wa betimi aka bade mo wudi ansa. Me pa choso hu me pa so na me kasa no. Ajoka so wa nana wa hunipa ko. Ho ya. Mehima. Ohima. Adapay owo abrempon abena krama adukrom ni fahimia adukrom himia ena adapay owa hamai so wasa ni bai abetra no aka bibia na wadaroma yamo akwaba ya ega yo nana eye Osuodumgya Otutu Ababio Otutu anum wadaroma wa wode hye oba ohene enene wote hai kan wasem chen nipa su be na oye oh nana de no kware something since ya fa na odi adem mini ne hu asembo ne bia oyobia no kware sem o ka sem kire na ayade a otie tem bia mese no ho na sem bi wo ha otimi no se eye bitu the world nana wadaroma ulo radio kakra na sa otwum radio no kakra nke be boan my feedback yo ha for bet me to aso wadaroma ha awo free radio no kakra na lo no kakra no kra aha nti awo to aso se bia yeti se gwemu nase obi be ye bibia eye ebufu kra the way obe kasano betimi hwena na me huni ni baba se abotare pa do wobi na me hwe se ni ansuban ni ade ne kofa no na me hu se yanye wrong choice kra oyobi a no kwaresem odi enima ye bekọ yenim yenu ye ho kra ye si ahenefo say ye fan because ye fan eniama go through was ahini na owa botel up to now no me de nyamtimi ho ne say ye wrong choice kra na me sre nyankopon say bibia betuto yiye na yenya obi a odi enima adukrom kroyi ebetumpo nana bra nana wadaroma umana kwanya na okni ho adanse na okane pa woye ne nipa ban kasa onisan ye na ho brase ne kasa mu ne ye no personal no nana hu ne sei perfect no kware oye perfect wow na can be perfect. Wow. To me, yes. Nana ushe nana kasa. You can be an ame bompani say. Sa abotere ene nimtie a Onyankopon de aman ene wisdom no Onyankopon kanon na omma enye mo man na se nkwanso na mesrema no se o trust my ya em se ye bekọ yanim ye manije won cry education sem tempi an education de tempi obeba me ebi a speech no education no ewom onyin fi mu da ena mabun no ahobrase ai se wofa ne mia esese ye biara mabun yi no kwaresem obeye ni pamayen eye na hia de papa nti nana de no kwaresem me a michiri na mamen michiri na owo ho mame a mitumi na mehina na mamen nana biara ye perfect owo abotere ye bufu kra no ofa na bufu no so opesero ope jokes na what he bibiara
na ma me mo ma tie na ka kire ne say me pro na me say mon suru bebre sa onye serious anya sa won fa ne serious sa note Bibia na nim yesere sere yeah some no one joke on one sro on one bibia me mo na me ka kire ne say aya umna na nim kakra yes sir mo fra na aba no uma on that chance na won take no more ti da bia me ka kire no oye obia tempia ono mo fe ni adi obiara onene ti me mo na ya me ka kire nsi sese no adi na wodi na sisi na say bibini a oye serious ye serious na odresro ono ma ka kire ti da bi we mo ma won chance na he mo ma won rokula wo pe bibiri me mo na me ka kire na de no kware sem make us in one ho asamboni bi anase bi ana no chat ahima anapai yeda sene nsem a waka afana na ho na usi for me wadaroma wakoma muton den na pese wokache na nchiran nsem ben nkranhye nsem ben wadaroma otie you na me de metia ka kire na ana se bia me gina na me gina se no otifa no onye saa mesre nyankopon nhyira na nadom ahobambo kese amesre nyankopon se ofama no oma ne nimdie no oma na nyansa no se ohne sorum enu bisai enu na mesme bisade aman na se nyankopon mo no kwa ban akwanfo nyina raso fama yen na omedi yen kan na oma edukrom sene edukrom to sing wo yen ni fa no epeja o abotare do wo bi pa wo kase omra obeba wo kase ma no atrase na wo beka kire ni bia no wai kom no hwe na sade no ye no kwa de e bona baso sade no nti onkoso no ye saa nyankopon no si hene ye ni pada sene nti awrade bedi na echi na bibia atoto yi amase na anapeda se na obekọ no yentie ne na nanso wo se enyiso wo de beji sansam akẹ na wadaroma se na hima kane onso wo se ne sei yo meda mehima se eye owo abrempon awo abrakrama odikan no kware mehwe senia awote a na oyeme maame prekope chese oba ahini enim kura me maame no ifso ohene ne na ene ohemia na mehwe senia awu de afutusem da bia wode mamea na mehu se oye owo abrempon ampa ese ono na owo akunini onhwe ema onko ha bi mu onhwe ma onko nsohwe bi mu edugba bia awu hu se da bi anamo amitui emo a osi agya bra na wakasa agumaso mesi awu mate ebedu abi kura no na ebi se wo da bi agya yenise na so hu pe osi jai no wapreme na mate na ne nsem o ka kire mi nyina na futusem no so no eya ewie pa na wie ye no eya na esombu bebre enitimi da wase se ono nso ompa machi na menso me mpa na chida ne ope bia me ya ma no ekura yedi anim no meboa se ye bekoye nim na daachi bi nso yeni ho a nchirima nso anya dimpa bi ede amayen medana si bebre nyame nhyira no yo nana wadaroma wote obanka minka bidi takra o se ne nanami yo ne nanami ahindi no na meso meja nkasa ne because ne papa no oyemenena ne papa yemenena nti ono oye jamami sa ne kono yo anape ahindi no na no can say ne nanami because I say me yosi ahene na ye de na siniti no ne nanami na so de waja pa ne no waja pa ne ohene ba
awo owo abrempon abana krama me didi ni bia ka ho ama o yo me na fa ya da se bebre no bre yo eye adukrom hemia owo abrempon awo abana krama ene me do hene ba ka ne ho ono ni fa hema ne adukrom hemia ene nadaroma waba abefua ne ba eso neja ene nira bibia mu osotanachi unse omontem ewo papa nana yensamra enti na yedu ba bia na wo agric Craig ho soil research ni ade no enti oho no wo ye adwuma mfiedo se ho ya me ye mfie adwuma ho mfie mienu ho no na research enti the same cocoa board unse cocoa board there were branches there were so many branches your cocoa research then times your cocoa service your produce buying company your quality control your cocoa marketing company krabata ne bebre enti no me ye adwuma ho mfie mienu no ho na me technical assistant and I'm laboratory but na laboratory adwuma no there be chemicals in ade enti omo ye internal advert bi and never be no your friend chat cocoa health and extension division but then times no na the cocoa services division and into omo your internal advert say omo per products of agri college senior technical assistant engineer no won anim chain technical assistant no enti me apply no na me say so and am free cocoa research what am cocoa services division na hono mo station he na offenso ntuko ufri ayi tafo na ko offenso na otiakente important ho die ho me kodi 12 years ho okay e wo offenso okay e na je say hono cocoa service adwuma de na field work de bia no ye na ekuafo no ye ko kyerɛkyerɛ mo abɛfo kwan aba ye fa so de ye cocoa afuo no se na ebe ya ye bobo cocoa ne ho ban afi nyarewa ho na afi nso ya hye akuafo ne nkran se o mefa cocoa ne se adwuma pa o munyai e se ye ka cocoa ye Ghana na Ghana nso ye cocoa eno nti no me call cocoa service no me ko boy e ma adwuma die ne ko so ye wo offenso ho em se offenso ho anso na me mfa masori ni agoro me ye adwuma ni nyina asafubeni me asafupani ye presby yo me ko asafupani yo offenso presby church James me free ho no na me ko university se na me kan no me ko ayi Mampong University of Education Winneba Mampong campus okay 204 to 205 okay and say adwuma na e bom aba so se me nko na me nkosua ade ne bi ka ho na me fa mebo adwuma no nti ho nso me ko ye no so nyame adom me ko bo me homoden ho na me ko nya SRC president hey yeah wow nti na je say school na ye bo ayi pa nti me ko ye nso me seli school no me seli school ni pa me kai say ukoso ame a me the billboard kese bi kosi ho emi hu say bamponso ye ho na me ko ye nso na school ni ba say student representative council no nti through the SRC dues no bitimi to bus kese ma yeah omo babia na je say omo de ko wow na me ko ye nyama bebre wo ho ye o penso no me penso no nti e ho nso me ko ja medin kakra e o ma wow enu nti na je say ye nam adwuma na mu na adwuma na nso hu ye boya baso na enti zanu ukoye course bay me ko ye agric na agric degree first degree wow e o bampo sabre se utie yen ya afi na do afiri ato ha eye Osuodumgya Otutu Ababio Osuodum adukrom hene na daroma na no pe waba oboa yen ebia na papa ase me yanim no na dia hyada kam the private name Paul yeboa kono boa wo wonim na na di nsa wo so na di ahyem ba bia ono ne empania paw na odna yi muso kese wadukrom oni adukrom hene Osuodumgya Otutu Ababio Osuodum ene na daroma oti manima metoto na no yi obetimi akọ Facebook na wakọwe Okuman radio kwahwe Okuman radio na efa wanu di some to back in kind the amount obeso send a test and our fra 0551667755 0270191971 ne anwadi komo anopai ofe ohima balase na won kwaso na pakwesi jeke dako I say greetings Nana Adukrom is glad to have you and I pray for more achievements. Wisdom say Nana won kwaso we love you ni faman dawase
ɛno yɛ nsɛm a nkurɔfoɔ akrokyɛ bi aba yɛkenkan ɛde ama wo ani nana yɛkɔ ahama no so na yɛkɔdi nkɔmmɔ ba asa na yɛbɛkɔ no koraa nana wo ma yɛ sɛn patwa me ma yɛ wɔtwe ba wɔhwe nana na sɛ wɔhwe apapa o dabi wɔsɛ akɔda nsɛw ni adɔ sɛ ɔsɛ nana wɛde ɔsɛ ɔsɛ dumienu mu deɛ yɛ wɔtwe nana yɛsɛ ka hoho bi wɔ ha hwɛ sɛ wobɛhu nipa ko a bɛma kyɛ yɛ mo akyɛ anɔpa yi Pacho mejemuso. Wompɔ me today. Pacho boko na wonse. Nyakopo adom me hu ye. Ha de e ba ye moye din ye na mental. Abe so be hu nipa ko a wo kase ya. Wo wasem bi abeka na de beka wa wo mo odin. Okay, me try. Okay, and see minim so obehu me say me ye ne baba ko a Wanya abo nana ba de nana ba nana ba oyene ba nana mame boa Dr. Priscilla Angela Ofosua ye boa emse obaba na otoso ahen otoso mienu na doctor ni wow doc anapa ye mo akwaba ye jao mejimu yo anapa daddy ni ache na ye na tena ha nei yetusu na brabo a wo bɔ ne yefe yesi pesi esua no esua kakra abo bi apeso kesi a mpani so osua praku entu papa ene pesi esua ne kesi ye no enti yetusu no ama mabun ene etmamufu atibi na yetimi afa bibi afiri mu then abeka fa o papa what kind of daddy is he? Okay, me patcho me da master say mama makunya no in patriotic make bro for na chi na na and then there you crop ma mutwi obetimi aka twi na baby ona ho acha na de bro for na wo kakra enzuro me patcho dem me kan say nana ye obi a or you very very hard working say o mama akunya ne say main country obi a the way of fear dem me kan say he's very hard working and very humble or you be a or brand ho asem obi biara so ba na nim krampo a odi odobi neba on say obi wo hono ma oba nanima asa usro ni ade untimi krampo emba nanima on tisa he has love for everybody and he's very hard working. That's one thing I can say about him. Yeah, and then he's friendly and his aura is very positive. Say obi wo wa onim na sen we are making obeka say ye no career sem na make no. He's very hard working, very friendly and determined and humble, yeah. Now, when growing up, how did you relate with him? One ne eya kwada na one ne tie no na boku to kakra we akrabo no kwachi anana on the effort no eya menyesa Priscilla Angela my na kaka bibi okay. Into some question where they okay me papa you be you're very loving. And yeah, they are obetian, but every no be cross not say because they say trouble fano acquiring in a papa ne or yes, otiano, if you want all the odona, ebe caution into he did all of them. Then now obetian, we are now sound so a crow. Yes, Anna. And now obeka say baby we drew papa ka hobi no drew san say what are not no me patcho ane because ye ne papa na etna nti yentete bia yenya bia no efri ne honum yantna nkrofon chensa ono de tete empire nti baby a medu impempenso a mabedu abrabom I took all my inspirations from him and then he's done a good job. Yeah. Now, over medical school, no, that the Chusuma and I say he challenged you, say if you could do it. What happened? Okay, so me tell no, later maybe sound obi the back of a course, but na me doctor they meet me to your boy. And umu say me papa kwa me kwa own to you. And upon near Jim Scabinam Scabby de meet you. Okay, catch was a madam for a crotch and time was it 20 I'm scratching. Coco chance one chance on your mouth or the better way. How did Daddy receive the news say you want to become a medical doctor and the support that you needed when there times he will not be there? Let us know. Okay. So from childhood, he's always encouraged me. And one thing about my daddy is that when he sees a potential in you, he encourages you a lot. So me, before I went to medical school,
he just told me that you're going to become a doctor. I believe so much in you. And yes, I agreed with him because I'd always had the dream to become a medical doctor. Into me going to medical school, the inspiration came from him. Yeah, so we agreed, and yeah, achieved it. So that's what I can say. Arape yebeda se he na wo a udi upa na eba aja ya medila emu yeba pa na e si enu aba ho. Okay. So say I'm the one of Legon Hospital. Hona midi mijuma kakra wo hono. Yeah. Do doctor mu de na wo ye no na eno so yehunu aja more organic, more optometrist, more wo ye de we. Okay, I'm a general doctor. I'm a general practitioner. Onim say doctor onye so fiti ana okoye specialist. So ufemu kakra into ufemu for 4 years and now see what was now I can specialize. Yeah. In the same idea, I'm a GP, I'm a general practitioner. You are a general practitioner. Today, before you leave, from the very bottom of your heart, we want to tell your daddy how you feel about him so he can also respond. Me catch me papa say me doni pana. I have a very good intention about him, and it's my dream to make him more happier, more satisfied in life. Into me and I'm me to be ano. I me dream no one sana me too because oye penny as a mission anymore. Into they may be ano. I me dream no. See, if I say me catch and say he should just pray for me and I'll make him happy. Dr. Priscilla Angela Fusuaye Boa. Hold on, your daddy wants to respond to this. Daddy. Yeah. Me da say yeah, me ba Penny. Me de omo yentafo nti oni Penny nti de bia na me friend Penny. Okay. Yeah, Angela oni Penny. Na ono so me bona basu bebre if you say botai bi odisi nani so no oye. Wadru ho because owie school yes obekọ China na wakoye the medical course no me bisa no so obetimi obekọ nti through her determination me who say she meant business and so resources be a was a mitimi puli na mi piano na okokoye sa course no me so me gada na the piano and she proves she's determined and she came out in flying colors and the baby obiano onko so na onhye ne sapo munsu na anisuade hu esi na niso no onhwe se obetimi achieve na etimi abeboa ye nyina na aboa oman Ghana ani wiase fa na nyina. Dr. Angela, Dr. Penny. Yeah. Ote. Yo, I'll not be surprised say the next Ojra or whatever you might come to do a certain screening. I know you want to come and give back to society someday. Sure, yeah. We'll partner you when the time comes. Trust me, you have your back, okay? All right, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, and I'm proud of my father. Oh, your beer na dear also be called get to na hi na why never basa. I'm sorry for you. You can't make your daddy proud like Nana is smiling here. Nana, we are so proud of you. Otetiba. Na utie wasem no yesiti na odu baby say ya Bruni said you become so fulfilled otu em say when ya jiwtrim wow na no bika James na de okoni fi was mama wa ha o bebre nware na ominya ware oh yenu na ware ete bebre December ya na ba ko ware ai ware ba na pani na di kan ware da doctor ko na they say one ekono omo ekoye e magna first one do wakoso mo ni or a teacher ni so wo akoso mo engineering side okay yeah and Angelina Angela ni twin sister no yeah no worry last December was na say your mama kan ni nyina dia e dey available advert no moti yo na enye emia bi keke wo omo ye ahenema princesses and man e man so kwa agoi was agoi uniform and that to omo do ma fantitie mu enti o se enwotwe no koda ba wotwe no ene aka asia enti wo na ugina brane na o na age forma brasi anim na ye no kan ye brane mermam na madaruma ye advert na wie opeso ko afafa me so brabe ho okuma manager na mini wanim
Aye. Wonderful. So Nana, we come back to Ebra. Na unama na uyesade nyane wo trim se da ma bia me komachi sanse me mpanimfo dwapade bo yesem ko bo ho ban me ko kraso me ko boa ne pagem na wo trim sa wona nyane wo trim yeah no kware se eye me papa no no ye de hye eye opanyin kunu boa no odi abusu apanyin so ewo ahemfie ho na edu ba bi kra na titibre mu no opese nka odi akwanwa no nanso edu ba bi no ojemu evize na ono no oye teacher catechist ena saa time so na akwanwa na ase ye pre ntino saa na ma no de na enni ni trimu se obeye saa na ma nti ye nyina ye nim se ye ade hye kire se dama bia no akwanwa betimi atomo betimi ababetu na na ma hwe wo ne ye saa na brabo ne na monto nyina na ehwe wo so ye na obedi akwanwa enfie be ni yo me bedi akwanwa enfie nso ni enfie so wow 2016 na ye fro na wada na nya anisodum se ekodi akwanwa no ana se wo na delegation bae ana what happened yo na me odwabo so nti sabre de na me mametiase no nya mfiri mu nti me wo no frɛ me se osi ahemfo asoma mpanimfo bi so mu mehu no na omo mesre se obetimi edemi ama oman no na mabedi oman nanim a no kware ofrɛ me no medwen ho kakra ansa ebobo ho a ono so in a way no na onfa ne tinye nti eye nachi se na mekan no no ofi kwaben na eye me papa side so ebusuan ni hyiae na omo ne medwen ho a nti na omo busa se me wo sa akukuduro na metimi de akodi oman nanim ne ekeka ho no. In fact, me so me share my background, leadership rules our play near there. Yo. Now we are another bigger challenge. Exactly. Yo. Yeah. And I'm me so me who say nyame ni si hene na leadership nyame na de ma enye nipa na nkasa. E di wan say nyame na de wa fa niam bebre sa ne de na eye nyame apede se wo se yetimi enti ye bo ho mpai kakra e ma nipa bi bo ho mpai kakra ma nyame so ma akwankyera e kwan be da mu a yede efro abanwa no nti se enei amamre ni amane atwagu amenei yede Kofo yese do yimuso kese ama oman no nei abusua ene ejane na fanyina de wama ye ba behwe enniema a oba ye odi si wani so ne kakrakra ba bia waduru ewo mu na yenko haman so we de eno so another mental openi bacho ye mu akwaba ya ade mo edi o kasakakra na na be hu a wo emnane bia na asase bia betimi aka obi hu a kan ye se na betimi hu ye ne mental kakra wo se bra bia wo se me se aha no ye mo edi na mom no na be kasa kakra me so be hu voice na na ebia no wo mrane bia na afini bi o kan bia obeka wa na ye mrama no na enye na mental kakra ye ne mental kakra yo mate bore Boros. Hi. Na pom today. No today. Ai, ma se won pa. Na wa woni pa ko. Wala. Minua. Unia. Na ni near friend Daddy Kofi. Kono boa Ebenezer. Exactly. Na no pe wati atoya wa ha. Opani ya akwa ba. Ya, eja. Na pa so mo pom today. Yeho adom odasu kure kakra yeguso. Wadaroma na pay unia nana Osuodumgya Otutu Ababio to so enum Akropong-Akuapem nadaroma eno age penia ba se na brabo boy ne se ne yefe o mechechire mu na mabu ne chirima ne ntie bi na yemfa emoye mbra anopai ne dikan da na se wadaroma unia den na betima ka fa na mu nyini ade no na ne suban te se ne ye nwanwa so bedi hene ka ne nyina kire onye na-enye m nwa akura na ya adị Onyankopɔn na ahịhịa atụọ efe na ya Barima basa ọbịa bakụ n'odi kan na ahyase no na ya papa no na oyoluma wa kọrịta ite echi na wọfrɛ no na ise nneɛma mu nye data yi nti ya kọtafo ɛhɔ no no ɔhyɛ na education ase ye nyina ya kɔ su wɔ ɔbɛ ɔno na otimi bu amare kɔ secondary wɔ yɛ ni ahyase no kɔ experimental school wɔ Creek ya ho do class 7 penete wokɔ secondary doje so ti bua ya hwɛ ma ne kɔ secondary no me de sɛ isi ho no
no ba ni fa beto aso tene kwa no timi ko second wo yemu ni ya piano ko ko studio echi dem sana so me homa dim no ekwa nim dem se me kai say ni fa ho no kra no ye school prefect those days no no school ni ade dem so of course o wie no and no ye say me wo fa bi won kokko be ko nanka fa no ton cast ni ade ko bua no ton cast no dem so ko kakra ni ade Yachi no samba emsena school na no be so kunti samba to aso organize to you na emse okọ research o tafo if you want na okọ offense oku service ya hono kura me ko tena oboa no ana ka bi ni ade a emse hono so obo ne homoden a na emse school na no be so kunti to aso ko agree college ewo kwada so Oko second kwada so agree college if you oko to aso asante mapon college of you so say we back ya hono so oko no ye SRC president what a friend man okrishi bia na de yako so no do nyame abie kwan amana je say ko nani ma so ho na oto federal education obeye kuku service no obeye penyu na je say onyame na eji ni ma yen moya kwada no na ne ye te say no pentokwa a ufana de a okitabi ochebi o ma obi not to say how unique was he yemo France na je say na ni eden enso okura bibi o de be ma o na ni eden o ma osisi tina unse kwa Akuffo de tina se no so na ni eden aje so oje o na ni eden o yemu ti bia no so yes okuno do ye ka kire de be na yenen na ma eso na ho se den kakra se bia no na odi ani ni so na eyen je pa odi ani ma yen so ye fo ye mpanifu nti ye tai na chia e ma ne ma koso ba no yo ene nana abedi akonwa wadaroma oye unua oye wo hene dan abeka kire no ne me kan say niema no ye no oya waya de pa na on to aso so no ye very generous a obi akọ no ho wudu wa hia sem kotu nanim obema obenso obesiti nkro ni ade in fact even cry and cry bi hia yan cry na ka o de be makro no na fo say oya de ye bompa so nyame nhira no na oya den koso nti mmeboa yen amso nyakopa nso de onai obeba beboa yen so yo ma mintiana na wo no so bia na owanu ye bi o nsem de we beka kire na o brother den na so wa beka kire no yo meka kire mi nuanom na meka no ne ya nan banan obia ba ko na Barima basa no me na me oka kire na mi nuanom panyimfuye no kware odo ne ntiase wo ye mu because so hwe abusua bi aya na pepe mu wo mu obi adwene no ho obi adwene on ne yire ne mawo bato pa yen jane yen nanom side yen tisa yen nyina ye kan yen hobom se na oka no yesu so no oka ba ko a waka yen nyina nu ti na wonim yen pa ti wo kaminua Kofi na oka kwadwo na je se waka me ene ne ebe ye ono na saa ne yedi anyin ya mampepe mu amaye muda a ye de akọ yen panyimfi so enya ye hokafo enya ye mane ade no odo no da so ho abesi ne enti 21 so me down ase saa no nyame bo wiase no senkebe yank ye nyina anye baako enu di saa kro ye na eda me ne menuanom tem no mesre se nea ye de ahya ase yenim se ye rekọ yanim na menim se entiti nyame so nhira no na ne obeye bia nso enkoso efse ye nyina dodo ye ho ne kita adwempa nso abayin dena na akasa no bajo yo no ayadase ene osusu adaje na obre yadase opanyi nana ne nua ene enya na ye ne kasa ye no kono boy Ebenezer Daddy Kofi ono we he ono wadu krom driver yo oye nana say ye dru ba bia na ye hwed butaye niema hodo a olisi wani so abra wo so akonwan mu no ebi ne dia we na he na wadru yo me da se no kware say
me befra benwa no na niema bebre wo ho a na me pese ye yema ekro no tititi ahensem no ye nyina yinim se na ete na sabi obi betena konwa so di tumi o de kese ye ene niema bi ane nko a but me bae no enye sa e was all Bible mu a ahensie no e wo Bible mu ena wo hwe ohene Solomon ohene David nom ene kukudama ebedi nkonwa wo fa Nyankopon ni nyame hira won enu ntimi ye se me so me fa nyame na nyame adom me betena konwa ne so no matimi aye eniema bebre ahemfie ho mahwe ama renovations bebre akoho me bae na ba bi wo ha wo siesie mahwe me aye sa ne mani nyina eniema bi ane ehia no ahemfie ho mahwe ma ahemfie no anya ahoɔden a yehia a ɛwɔ sɛ yɛde hwɛ na ahemfo nso yɛtimi kɔ yanim no mahemfo no nso abɔmichidom ama sese ni yɛtimi anya ahoɔden kakra ɛnɛ yɛkase yɛkɔ baabi sɛ adukroma na yɛgyina yɛnan so na menka kora nkɔ akyire no me bae no nso na mehu sɛ emabu ni bebree wɔ hɔ a ɔmo nimade nanso ɔmo awofo ne abusuafo ni bi enni sika anasa ahoɔden ɔbɛtimi ahwɛ ɔmo akɔ university enu nti saafo yi nyina ba me nan so ebehwe se nka yebetimi afa kwan bi so aboa omo ewo ahoɔden omo enimade a omo awofo ni bi no na me ye foundation bi Osuodumgya Educational Foundation no minya mpanyimfo bi te se Honorable Dambotwe minya ye DC Honorable Kenneth na minya Mr. Alex Daddy ye CEO of KGL omo nyina be baake me ma enne no ye creative funds bi a enne nipa be ye over 45 omo level 100 ekosi 400 enne ye show mu school a jese omo ntua kapre ewo omo university education yenya na etu omo fees ema omo wie Osuodumgya Educational Foundation so aside that no osama won tuition fees enne dey enkwala ne enipa eni mabu a omo kondo se omo beko school to aso school na say university no eduru so pe after omo SHS no na just obi a pre no ho se obekọ university e so kọ university anya de a obetua school fees e say nana foundation no ene naboafo a eboa no epia adukroman akomanim ama omatimi nso daache abeso okremamu aso adukroman aso Ghana mamu abaye mpanimfo de aboa se ne se fata enu ntimi baya na je se eniema de me bae no yetimi aye bi pa em se yehwe projects ahodo a ye ya eduba bi na se yehia asase na wo se yetimi hwe na ye ne assembly no edinkita ho mehwe court yi a o ma ba si yi a assembly no ba me nan so se wo nana ye be se ye be ye court o na yehwe a se adukrom na eba enti me ne nananom nana himanom ne mfumpanyimfo ni bi hia ene ye se da bi se ye de court o ba dia na ye be hwe ne anya ba bi ne asi court no enti ye release asase ema wodi ye court no say aside that nso no assembly no ye no mudi nsa wo so bebre e wa other projects ho a megidi ye se ene me bae no mansi ni nyina di ho adanse se edukrom afa ne ntoma pa afra ye de rekọ yanimu enu nti na kakra metimi aka no yeguso na I'm say open so ya won say enkwanimu assembly na besi hoyi ni say oba ekran san assembly tie munya assembly no baby am assembly wadaro manya baby na say astrotef ni Regency Hotel ni Amta Branch George so ACD Potemu ha nya no ko agenda 111 hospital Dr. Setkumiada Roma ene waso wasene amonsase a multimedia bo a agenda 111 hospital ekoso okọ ye ase ho a ye bepo ase ho ne ade a schools ne egua ohwe ayi ma 14 na me fa ho ya kaso ne je say MC open su empuntu ba na eba aka se wo de masase be ma me be ma fu no no so wo se be ba so ready abape ye be hwe de hojuma ba yo wadaroma ye ko hamane so na ye ne kwama ye boa kwama ye mo acha no bai fashion je so daddy yo adapai na na etie Pachi na me person me can some kakre bi try me papa no sa nana oba krama ye boa o so olegon Olegon yo krama daddy tie o Pachi
I'm really happy to see him doing this interview. I'm very, very proud of him. Growing up, I've seen my daddy to be a very hard-working man. And one thing that I don't take from him is how he worships God. Nenije Christo Somopa, Obi Oyo Hino Dia Kunyadi, and campaign Pina, Anka, Yamasumbi, Bibi Anka, Edi Mano. So, baby, that catcher is saying, Yenye Yahona, Yen Sum Yami, because you're quitting Yamo near Mahua, MYA. And always, sometimes you'll be like, when you saw me, Papa, when you're quite just what. Me hard-working man into me, and I'm so proud of him because baby I was not the dreamer enough from age he has really tried. Into missing Akropong and one no insanity near your best in so thank you. Mami kraba yeda study ubekasa na che mami. Yo, ono so wayade if you say ofree SSR no so e call Legon onya admission o Legon o ye ne court ho. Enu nti na meka kire ne se oye akola bia da bia obeme pa obeme che me mani nyina na onkoso a no nsua de da bia na me de me life here example edu ba bi no adesua na ebo ama ye bedu ba bia ye dui enu nti no hwe benkum onhwe nifa onhwe nanim nia oye no da ache botaye opese odu ho no onhwe so na bre ni du a nia aka nyina nya me de beka no ho enu nti nsua de I mean, what's your daddy? Thank you, Daddy. Okay, so we'll talk to you again. Thank you. Mami krama ye boy na neba na also be papa ho dance here. And I say I do kromu ene onsas no enam hene hene onsas no enam. Yo, onsas no de usane a ekwa kokoduru ayi asamai ultra asamai kra na uru mu alakpa jesen sase ne de eso usane edukromo afibi paase akwa nifa ne benkum nyina edukromo sase na wo ho no na obasro hanso akotes ye ne okugwafo nso ebohye ewo ho no enu ti ye de ne pa ye se wesane no kokofodua ho no kokofodua no yes na mo ko ayi so manya ha no so ekwa kosi he ekwa kosi odotrum bi ye fro ho odotrum wo se usane be pon water west wa benkum so wo nyina owura so wa ekwa ye ni so ayi so manya fo bohye wo ho de odotrum na mo ni apredin so abebo ani ni apredin so abebo hye wo tana he da na be ma me no. Oh, me who the type of crop I yes as you know. And then I met him the accident so me peda that me met him the accident so. Mate. I the only problem me pe bi wo kromo ya. I picture na fe ya do ko. Yeah. Another pay you be that say na obesi form no you be bisa question bi enta bisa say uba dwumadi so a type ball abodin bi odi uwo abodin dadade ne ka say o ye lifetime achiever kire say wabraba aboy nyina no enia yenia so aye hweso de eye fe e be ko so esuesu e be to aba wonan ase na ya be bisu api ene why patron and sa oba happy why patron ne abo aba so why kire say o ye lifetime achiever but ye say bisa ko say be say nana in all of this are you fulfilled? Yeah. No cre we are sida ye bae no sabi wo age se ya kan yen se gu yebo ansa ne ye wie ye mission ye de ba asase su enti nia ya ye ne ye wie ye da sugu so ye na na yesra ne se nyame ma ye ahoden ni nyansa because se wo ye bibi na se nyame ni ukan na de ahoden ya e ma untimi enu obotai ne ho enti nyame ne yesre no ho ahoden ni akwankyere se nia yekuma aprepe no onyame de bedom yen na yetimi de aboa edukroman aboa kreman aboa krapeman aboa Ghana man nyina no kware yetimi achieve some of our objectives but yenwie ni nyina ye nema no bebre na na wona yenimu a yepese ye na yenim se nyame mmoa wo nti ye de be ye
Anapayana yabeda se wachi bre na ne abedin kita ho na mekoyena man kabidie ene wan kokra nkeye wabra bomu free mo France wadwuma yemu di besi bra wabedi akonwa kese nim se aboafo bebre wo wakwan mu a obepese wanya kwanya kakra obekan no obeto mo nkra na wada o mase akwanya ho medase na ne edi kan no ye matichafo I chere made fimi mofra Barima kosi university me wie ye me ma me ne me papa e wo mu se omonte ase de na eno ni eja samampa me kai omo nso e se oba ya mamre mu a ye se hunamu de ye hu omo na so huhu mu de omo ka ye ho ye ma me kasa ne se emra Yesu Kristo ene Yohane ene Petro ekobe pono so no Elia ene Moses no mawu na so mu yi omo ho adi kire omo ma omo yese nka omo mosesen ho enu ntina minim se ye gya no mu afifiri mu ene yadofo pa bi aboye afifiri mu no omo ni ho bato wo ho ne ka ye ho omo ho nankasa nkoso nkrayen ni edi ho bio nso eye minuanom ene eye minua ma ne minua mema nom omo tumefo Oma na akoye magya nom ne menanom ade bia mu omo ne tumefo efise se na yete ye no me na meye ka akire ewo mu ena ye ba ahinse mu nso a eye me na eye me a me ba nso eye owo abrempon ewo abna krama no kware wagina ho efise bra me ma me to ase me be fra konwa na me ma me to ase ohima nya mi mu na momo hye mi nkran o chiche me were nso ema ode ahoɔden bi wura me mu sɛ adwuma na nafom nanso menyina no mayemfu ni bebree wɔ hɔ nso a ɔmo nso no ɔmatimi atumi fupa ama ene dai matimi agyina me nan so ɛyɛ ahemfu ni nyinaa mentimi mubɔ mu din mayemfu ni nyinaa nso atimi ayɛden atimi aboa me na yɛba kuro ni mu nso a ɛyɛ honorable MP ɛyɛ honorable Dambotwe yɛnya yɛ papa ba kopɛ ɔno nso waboa yie pa me bedi akonwa wanyamase ena me kan no me establish Osuodumgya Educational Foundation a yede boa yemabu a omoko university a oso masin yie pa oni yen DCE enu nti nyame nhira omo enu nkamfu ano yeba dukromo nso a yenya yede hye ba kuku dampa Ghana Investment Promotion Center omo board chairman Mr. Alex Daddy ono ano ye CEO for KGL Foundation no kware papai eyodobie di akire yan ofi ahimfie o de hye bibie ni ho ase wo ye wa ahimfie ho na se wo to nsafre papai a oma obeba no obeboa nso Educational Foundation ye na agina Osuodumgya Educational Foundation papai ene ne nkrofo ne mpanyifo na boafo ene ye mpanyifo amabobo mudina asoye sa foundation ni mu a foundation na gina eye adukrom fo a omo wa manone ene oma seti adukrom foundation no oma hyase ye dwumadi bebre wa adukrom ene oma beban boreholes chese me ye one of the directors a omugu so omo ye nema bebre nti no kware me hwe adukrom fo e wa manone a e wo Ghana me ba ye obia nyima yipamu obia de ne support ejina machi pese botaya me wono mitimi eduru ho enu nti mesre se ne adukroma gira machi no se ne mpemfu bi gira machi no omo nkoso ha enyina machi na ne kra yenya yekura pehene ose ade yo na kwasi Akuffo a otosom yensa no kware papa iba ye mehwe odo a owo mame ene me manfo a mehu se odo no asunye na saase so ne nyina wo na ye nyina ye hwe se ne na wotwetwa mu oba dukrom di awokeka chese na ani so anika na efe keke papa nyame nhira o ose de nyame nhira o omo ankwatente na omo ahoden ani so ade hu bia uhia no onfa nkame onfa nomo na bebe apese wodi Akuapem nyina no yetimi akwa koduru enyo no nko a divisional chief session na si omu nyina na osim kwatia no na gyankwasi no mo ye na Osuodu okọ omu nyina ni ahemfo kan ye nyina wo no obia aboa no kware yehia ye dwendwe oman no ho se na ebe ya
Akuapem man befa na ntuma pefra Ghana man befa na ntuma pefra ne nyina timi akọ anim meda dukroma nyina ase ene okreman ne Akuapem obi biara ebo michidom obi biara ehumi a nkranhye ene kese a opeso oka no oka ema yenso yetimi nya hoodin bia de koye anim enu nti meda obi biara ase ada okoma radio ase mpanimfo adwena munya ya mofrɛ me no kware mofrɛ me ase nka memra na adwuma ne mmerenti nanso se na ekɔ no na wo se me ba na me betum anum tuo na obia nso timi ni bi omo edi me ho adanse ba na nyina nyame nhira mo no kware enye se eye entro nipa ni me se na me din na ahyeta no obi biara bedi me ho adanse na se na America no nso no finally mesre se obia be manyame aka ne ho na nyame adi ne kan ebise ye nyina ye hu sei emra ye yes ye de ahoɔden ne ye nyansa ye no yentimi ankonkan na mu emra ye ma ye ho kwan ma nyame eba mu na nyame be kyerɛ ye kwan no ene yetimi de adu sam pempen so nti mesre se ade nyina mu no ye ma nyame ho kwan na omra ye brem na so oba ye brem a na yakoma e prepare no ye sabeka ana pay ye da se waje bre ni adaje na wa be che onim de ene usuo hunu e de a kyerɛ etefo abo no do per minute aduonu enso 27 minutes after 10 pene se abo ane so na hona mo so sansa na so nti inse se be pon 10 e record 27 minutes after 10 kyerɛ se abo ane so na mpa ne hona mo so na we die so adapai nana Osuodumgya Otutu Ababio Otoso anum Twumhene na daroma na waba abe chenisuo hunu akyem no mienu anai yesi ne oni pa bi ne onpepa bi oni panin so a obi tu ne bafo na de bia to okotodwem na be ka bebre kyerɛ sɛ ufiri baabi a obekɔ baabi ahobrase ani nsiye ene de bobra ene anopai ha na de Obra Akwantu esie ewo Command Radio Command Kasa Dwumadie so yɛmfa seda kɛseɛ ma yɛaboafoɔ anopai star 787 hash omada roma ɛna omaso yɛasene de dwumadi abrɛw star 787 hash no ɛyɛ aguru bia ba ɛne raffle ɛne lotto ɛne sɛ wobɔ star 787 hash na obie pɛ na ama wakwanya bi a ɔsi play now wopɛ so to full house ɛyɛ just 5 Ghana cedis per play in total tickets no do a person to be in 5 Ghana cedis multiples na wato na nedie o se oto no no pay us na 12 and as a premo ato a wo kwanya se otimia 100 Ghana eno no ye bonus a wo je friend chop money na wadie na ye de sa ticket na sa koto ye main draw nim utie yi a wo benya akwanya anya be 1200 Ghana 500 2000 and sa na ye jackpot kese pa eno no ye 700,000 7 billion and the unya no ebe mapa no the utim kwachiri wakura do din to so no the kuro wo eno ene ese obomodia na obopini endutwa utwa nyina no na akwanya udi be wi no ekosora ne sa bomodia na eko 0272636448 and on WhatsApp na won komodie bia woni mpani edi nkomo wetin free customer agent so ewo 0559689948 na woni mpani edi nkomo wose ka wo se nhye kakra bi wo ho eye terms and conditions apply bomodia ne fa wo star 787 hash enumu na onsu unya bi na unya chop on before 12 na onsan come main draw no jackpot so tewa etwen wo umpewe na opedien anopai ha na edisie pa kwese je ne yenuaba Belinda upon eboy se aboafo producers na DJ Donzi DJ Zikibi na listowa kwano heda ko safma for D-boy and so etna so say ne de fatinibu nka ne din ho Nigeria president awaba ne din ne de papa na safma for so pedi safma for say papa na emfie kwanim na da so tia ba mu no better radio so MC sa safma onko ba bia sa na yenua Kelvin na kwame aposide anopai ono so ekupie mu ewo eye Christian Achu ase wo forecourt of the State House and they were there man ebo abre enche na omde bebre na esi ho nyina ebebre ebese sabe kana no me ni SCC imprempre sabe de ye dada nas na okọ no adwuma osede na koma so African bobobo osi ye mmoma no to tia na wabo na wadi asa kama midin edi Kofi Ansong Baffuor betuma frame KAB ye jana na kwan ni abese sabe ka kwa me Kelvin ni aje ho amane ebo yensa kan so a ni da ebisi ya eni petri na isia echiamu pi
Radio